Kanya nakajinya hindi janga shulong Mount Everest. Upadero ulong bajrong tam hakapertay bara pilaitem neam. Tatib no ma. Naman nga siya madanglet na rumampatib hira ba Everest. Ngadi nga mga pili general knowledge mga siyang school nga sitib Mount Everest yung bajrong tam hakapertay. Tes pisite. Mingkong ang nagwaban ay mo yung bilay. Nakajingdon rin ka lang bajrong Kajing dah kajong ngarala ban pinda ban kiu you Mount Everest ban hadu on the one pai ban ngasmo kuman kajing ai hai ini program governmentasi crash one pastor barok ki shakri jomtrai balaidan mani ki present station ki ba ai ki jiwa ki basotana kanok I can see ni puan samla but ya baro hi ka I can see shisha na ba kadai na ka bor blay banila ban ne ek baro kung balatoro haka Matthew chapter 19 verse 26 kung kuno kung hangi ubriyo nila banlay etma how blay kalong kabala amen amen te ngayon kanya dibi jingalin ti janga nimkong shwa pangali kini ka selection ngayon pingan sa man zami na bazang mo play bas kamya nama ba ngayon interesting niya market baru aku berjuta kalau kuno tahu Mount Everest flash snow flash film flash haki video haki YouTube haki Instagram ba Everest ulang kita kita kijing jenjang kita buat boy cisha mana cisha kijing jenjang nado ka selection nado ka mami na yeng hado mga nadak semen te ningkong shwa mga let ikini baru man batay yang iba ngatib yung Mount Everest for mga shong school class 4 class 5 mapuli ka general knowledge yung Everest para it is the highest peak namtupad hadin ski da ngala come here la ngala join pa po auxiliary ka NCC na maka ngali kani ka Mount Everest namba ka NCC kani ka National Cadet Corps kabayalang kabaay ki opportunity na benta ki kana ki ba shong school ki balit college ki ramdani ka NCC but nagkuntungan ang siyempre pigi kulong na barangay school barangay college joining ka NCC pinsa yo pun kilati dinti but kung yang aro kipintip yang am dikong ngatip sa Everest story jo Everest pa kari ako ka college auxiliary masong class 8 class 9 na joining ka NCC ka kiam tinga tani ka kiam an kata ka kiam ka bangalet ita imam ibara jukio Everest how araja kan revidi imam Dolin Karbi flages no she's the second woman to climb Mount Everest from Meghalaya de idan na ihanta yathu khana chman Everest kalong ta tinga shong madang kulong antaro tinga singa bika khana ka jong ski pa na sala pa ban join by KCC naka college but naka college hi asa kinsa pentep ini bukan sa dan ka selection na beta ki NCC expedition sa Mount Everest tinga like and banila i selection te kanya ngani to iba ublay ulong bastad ubalong siya udip ya ka plan jami iwe piwe ngim dan kambal kuslay nim kong ngaro ka chingim na janga na do dan nalong man siya na ma ba kibri ngim dan kam ban penpau tan ni kibri ik jinglong ki jong pi jingim jong pi haba pitwai no pi bari kibri kimte tama ublay yo snong te kumbang amat pat koi ka jingir seng ka bangalay ka dan ka jong YPF ka di youth service kabang nadal hang tuman ito kanakin dia ba nadal hang to kapon but ngadang red nampak sotu ngadang shong class ngadang kat lain kat saus nan ke kikot iki para salam binwan syakmar bini pelang jiwa hang tai dan tai pastor idan tai pastor yang khadi sana bra tinilai ke syakmar tengah orang tang ada nam minori na bra tinilai yang tar khamar nilai pelang jiwa ti ban pastor hakmar jamai ti pelang jiwa and ke kita begitu begitu alpai kejadian kejangai doang glory you will bring glory to the Lord, glory to the state and glory to the world. Ngahan tu maka sesuatu ada makan mau bagi tai buat. Nah itu ni jang glory mau bagi pastor yang ai ong ba you will bring glory, the miracles will happen in my life, glory to nampak sesuatu anta. Hado mentang abang ayeng hangi abang dadan ban kiu te masa tu baru kini ki buron kamti na kita jangan di buron tu. Amen. Hindi banong ki basmo na ki panila hindi banong patient. Ki jingdai ki jong pi pi banong ki ba pinang pi ban ta pi yo ta em.
Then long kiba patient and suki ble unyarabet. Kung ba Jesus Christ unyarab yang abat. Jingrai jangan ada bersama dengan ngadwai bet bau tran dan kada mulai kamba hakijema jangan mentang yang dengan ong piba utran dong syawak ya. Kan journey jangan yang suki mentabat. So komen kadai kajing yan kadai kajing yan ang jong try Jesus ba bala berperpuai yang shadow clear jomlung and ngan ong ipi dala din ngamla ngasem pon kijing kada yang balwai kada duai kata ngan ong ipi kani kijing kan jangan tas ngasem lai 3 points kita kadai kata kanim kong kadai ka miracles ka jong try second kadai ka jing duai ka bapi duai ladu ka donut But kabalay, ba hindi man syapti na mag-try doon ka plans na banda ko dyan. Amen? Intas wisi, tingnan ito kanana ba? Malis Everest ma. Kajingli dyan nga si Mount Everest, kalas danghi na ka selection process na po ka-state. Naka-state nga, hindi siya kipon, mahagi kasi ba siya dyan ako ito ko po. Suki, na po ka-state, dyan siya nga ipin, haka-state, siya pangalida selection, padahal ka dyan pang-bitat. Tengok Argentina dia lainnya na bentang selection jangan. Tengok orang itu masih lagi. Mana bantu dia kambak jom lagi sisakan hak. Tahu mo kambak lagi kalau siapa. Tengok lagi. Teh aku tu kapur perbamis result ngarang sya result. Tengok asumsi hang orang matai boleh apa yang mengalir sendiri yang matai. Tengok kontan tu ni lengan presiden kerja yang degree kerja mana mengadam ni bachelor jangan secondnya. Your phone call panina kailan pitip yung ba Glory, do you really want to go? But she said, "Kung ano man yung New Mount Everest naman ba? New Mount Everest ulit between life and death. Pilan lang filo kalong very risky, very dangerous. Kani ka along ka sports ka balong filong risk kay ka life na jump. Di la yung Glory, do you really want to go this? Tinapon mo, hoy, nga mo confident mo, hoy, na mo pa man lay. Then you pack your bag tomorrow. You have to go to Guwahati. Then haben pack a bag to kasi la siya ka step san pajin ro bijing la kremi ni siya Guwahati. Marha Guwahati kanan pa selection na taki Seven Sisters kaniga North East ka jami taki pon habidan di para Tripura na po Nagaland na po Mizoram pa kiyawan na siya take na po Guwahati banan ka selection. They have to ka po taki pon kasiro kinirang siya jadi ang tur pada na po Guwahati banan siya po Delhi but and Delhi but kaniga all state baro na po Kerala na po Jammu Kashmir na po Rajasthan baro kiwan le apat hapo Delhi kay nabenta ka selection. The selection hante kalong siya ka bato flying endurance test written test everything ki interview iped na lang siya kang kim iya na medical ka jangir iped blood the nampoy pagkago blay pa choose pat itay de ikintay kasi ikun economic halya but iwe na asam. Balik procedure siya, nabenta ka pre-Everest, nabenta ka training, ban-kiyo ko yung Mount Everest. But nung ang ifi, naman pagkikanaan ni ka India, nung ifi ka, NCC Kiyabon pa. Then choose pa ni ka Mount Everest, nung ifi have choose tang top 10. And nalito ifi, iba yung layo, ating na po ka Delhi, bagi kana po Delhi, kidan kanyaw na. Haru kanyaw na, haban choose tang top 10. Then selection process nag-state ito duna parbabalik na Delhi o MK ano yung training ako MK kada ano matatanong mas mo dyan niya kung malit na siya sa kasyan sa training plus so walang gulo tanong kamsyam na give up nga nang turbe sa kamat na yakun bet nung nasya niya ba yung mitra ito ay gani ka dyan yan hindi dyan ka lang kupurom siya ni mentas ski tengah saja mengalih ke pre-Everest apa Abigamen ibadah apa Uttarakhand mengalih ke training apa Darjeeling mengalih ke training apa Siachen apa Jammu Kashmir dan mentas ski nasa saja teka final selection kerja apa Siachen melalui fee ketika training hantai ketika benta belum kum kisipai baik and kum bak NCC lo ketika kisipai tinggal itu EP ba kilong very harsh kalong apa tata namar ba haka degree ka bare -32 to -40 ni haban na mare kit na kaluwa ban mare ban paisa ka tay kana ban
bang inyo points kin bakta man siya din. Yaban mare, yaban like glacier march, yaban like camps, yaban like ice, yaban like climb the ice wall. Baro kipilan na siya ski dalam ikut result part ngai iba kadang dekat time dan kau ngai ayo sibling mo kajing ai ke jauh kala ke jauh try mengalaman experience kat kini ka baru kita bawa dulu kata kalau syam gom show try te masam kam tahi te ka ikut dia how first week of Feb tengah yo one payin kan yo steam tu si stay out yo tengah yo ada situ te kalau ai jing te kita di selection ki haban one how po much how much Semua kawitering masang move na po Shillong balik sa po Delhi ban prepare yakini ki ek baru dijingdan ka balik menpengkrea yung Mount Everest but yung Mount Everest manito na iba kabam al banain naman ba nado kabasang the trekking kabam to sa po do san foron ni ban po siya kiyamlo Teka first lang, yaban siya berbapoy nga pa mandu, tingi haban ya siya sa pintar kakali, berbapoy kata ka dangerous airport. Kata ka dangerous airport, beli ka kumta na marba, kitang kanyat ki brio kila ban siya kata ka plane ken, kata ka lingswin mo. Then nakatu berbapoy siya kumikas siya kata ka first siya kabanin kong kaban yahay ka journey balik siya, tulong, ay ba. Then kami siya habit man kasi nakasinang ngaban sa amin ngaban yaman hakashisi yan hado kung to kalway kan akan ta and kung buong mag-sipay te class 2 ay come ki iras ni tang sisi na gin ngam ki iras kuya ilang thai na di git say kulot ngami kulong siya baca tama nim siya na di ba mata niya de kung katin mo te suki dan apa Everest Base Camp apa Everest Base Camp na ay ni acclimatize bani naman ba kami jangi ngapat ada ba to ka temperature ta ki ay siya ni kapor bani acclimatize sila di ito ba temperature siya naman ba siya ka di minus degree 40 50 degree di haban siya ay kijing kita siya haban tiya alo jong ta siya kam de gusto ani gadam ba ngaloy ni kita ki mong sa chole kita ni halip ki dong pan ala kya Tengok semua, kami sisa menit kami lomba mamad, kami sisa kapa mengiu Mount Everest. Bandar itu lebih baru, dah kini kilo Himalaya, kita nak macam pat kijing jenjang, kita long di challenge kan, kita kiju, kita kijing jenjang. Dalam poin Everest, untuk rabang, untuk isi, acclimatize, baru. Dah ke final attempt bangin. Final push mengiu yung Mount Everest to the top, but nado Everest Base Camp to the top of the world kabang sansi. Tinggal hablet naman na Everest Base Camp kawan ke Camp 1, ke Camp 2, but ke Camp 4, then final push. Then nito ki struggles kita kumbang nagkiu siya pre-Everest nito kanakin yan. Pre-Everest abi kami badang siya India. Then ka miracles ko jang try nito kinya kahap kawan ang kajing jangan to kapwa. Then patsuto naman balik kata kajing thakli ka janga kata kajing par kisha kar tin thai ka EMS symptoms kisha dan kajing thakli na malapila ada kawai ka environment ka temperature ka different findan bi kajing thakli ta ka to kapon ngam khyam la sha shu ngala kusalai ha matiang yo kisha kanjan yang aspo naman ha ka to por binigyo itu abi gamin itu ki bala trod ki bangsola ki haman sha kanjan aspo ki bala pa kinang ki sujrong then malati ma don to hapo bis ka ma to kapon tengah yotia tengah musai oh nono senyap ajin te benman kasi taki officers kita di staff jang di NCC yang penting be kishaki baka health journey kalau kumno na ba it's a must for them to know about our health te masa penting ki ba sha pagin kyo pad ban kyo shi jurang te ktu shi ba shu thakli ben te hako to kami na dwai na sham te banu we kana na pola dang itai di muslim tengah kali ngom le ni syong ni penong jiban ni po an kanu kamen sim kakta abang ni dan lang ate bindi Christian nama ublay par ngom ti kanu pang hakha ni ngam i tya ni syong ni duai and kataro bi jiban yo dan sim ga jogi yong ya ni duai tengah syong lang ba i ha to po ni penong jing duai ini duai bang ba ai ba utran dan kalan ni kata ka jimpang kan dan hok bahkan ban kami naman ada kita kijipang gilalong kajimu di pagkajangir kam nong motivation kin galong tulor no te labor start pad
Ka miracles ka jong blake happen yang ang to por pamanay ban kiyo yung abi gamen but huto ka por nga kirang step siya mga likyo siya mga inform yung to siya ki officers ki jing kta klip para ki ja. Amen. In the name of Jesus, all the sickness gone. Ayo you blame mo jing sa ki jong dah ya kum tu la siya ngala inform ka om lele ngala kin ngala ong ki ba kang lele siya jing takle ngala ba ni ta ba itu sarong chalo yang ni lain dah ta tinggal ya na ya ti itu kana pada pun barang ya itu pi yang hana ada pi ong pidang pang mentang lah sakan dan fisik ngala kan fisik kok ang hadu kata ni kemudian ke bor blay ka ba ai ka jing kan ka met ka jamai te kum ta hi ka di ka pre Everest ta tinggal itu pak chapo hapo Everest pa kata pa ka di min last year perba ngale yu pre Everest India te menta pa ngale to pa yu pre Everest Nepal badan hapo Nepal ni ala sambil yu tahu lu chipik ba di haka elevation jam 6119 meter ni haban ki tahu lu te haka to pon kung ang may pinga ka journey siya dito kalong siya ka ba yan tama perbagi kiyo pa yung final push niya ba niya di janmit nami kung to ka baji 12 AM tang step nga niya ba ki ban move man lagi equipments ki jingan ka man serang man kalay te haka to kasmi ano yung hiba ham turo malamat biyan ki jing thakli te na so si ha mau tagi balikan ni ki jing thakli kawan shwan ni nga doon ni kamay din na doon na iyan te tambang perkhatan ngong tom nila na kateng Jisu kan miracles ka happen siya te kani di ka story siya miracles yang try ka ba try like ay siya kata ka bon mo te haka to ka bon te perbangan kiu tu lobi chipi makanau ba makatha siya ta kli ka ba kata ka jing kli ka jawa ka dalang worse more worse ka ika ba giban te masu haka to ka bon man give up na mamsola siya ngala ongay to labyan nganin na siya na mabalay mamsola siya kata kasing takli ang hado ka tataw mamsola siya siya tingnan suman give up tabawag tayo basta biyang manawin fi why bor biyang nga wang yad kun yad excuse me pangayan ito siya pa naman ba ni climb ba balik kiyo ikilong idibandan we siya pa inang yalang ini naman ba dahil la po siya tingin lang sa kawai we la kajang tarang idibandan kita iwi nang gaitin ti tayo ba na nakmajang ni anan siya may yung kumon glory flat up down ta ti yung flat up selection na doon kani kung nasan siya give up na itay nang anan siya may dahil nga perkat ki ba ng buwan yung natin na mga sayawin na kamalakmat kani so ipikin niya rungan lang balingkat ng nashte pa nang ngalingkod doa ngasko siya din ngasko drama tama siya tingnan ang lingkod mo ni perkat ni magitakat ni bajrong siya te mo ibalingkod do what probang do you defense minister stero ita naman you climb Mount Everest a very tiny girl so hello tama mo uli basta ko ibalingkod inang poy siya kaya tagaligal mo siya mo jong try kami mga shimen tagadi ko po siya try siya te kam tayo ski te mala pelong jingwa ta kapon na po ya Everest base camp ken bike dalada natin ng mga ladap sa men na pariu lobo chipi te dada naman to te mala pelong jingwa jo na do ta ta to kapon ba kani ka jing ta tara ngam kwa sho na man baka long words no kada ta ngati nga shakti na na da yo lobo chipi nga so different ngalong different na do ta kay ka man jay nga Mount Everest Mount Everest no more worse when you do pre-Everest. Teka nga kung slide naman ng tiyo kaya kaban dyan, taba, haka dyan po nga lalong risk ng bad, taba, mag-driving, ka-fit ka dyan nga outright, nga piyan ko po nga, kalay na ito ko tataba, nga siya niya abi outright. Long ka ba lang mo dyan ka ba dyan? Nga siya niya abi outright. Siya pa man kiyo ito Mount Everest, Mount Everest, ito na Everest base camp, siya top of the world. Siya nga pinulong jingway nila ang try na dalmon ka na day ka mon ba jong mi taay ka no hagakating ba jong mi te ski nga daya na to kapon nga ni tuipi baka jingway jong try ka pangadway utray ay siya ka boring nga but miracles ba hado man ta nga niyang niya kaman ng ongi pi daga jay mo utray ba kata ka jing hakli clam don't show Amen. Kaya ka miracles jong try But nga mahal siya nga sumubong ng jawang mag nga naperkadi kita kiki para jingli abhadong terang. Terus nga lalaban kiyo, nakabasok, nakajingla. Ningkong po na ito kanali may pahayang o
Ni nang song langit te wang ki Mount Everest. Ngasko ko try usir yang nang tu ko yang nanti tu Muhammad pai nak support. Ada kata naman ba pagpangaya ilang ti baru naman ba kidan ki jimat ki pangai ki challenge what like gitu ki bakam professional type baru kidang long telur kidang ha marga pun itu kan ni ki bang Asia mesti te ndur ki media boy ki media mar kamar ngai ki media jam ki brio te nang kong pangai do em ni thoi ki kade ha kapor ba ngadanya jaga jam 3 to jam 4 te ta ngala squeeze na to Everest base jam 1 jam 2 jam 3 na jam 3 ba jam 4 ha stay ni jam 2 so poi jam 4 na bi ko ni mene kata kamne ya kabang shu na pshan ni te malalong straight hamar sini ini ngalalong shisha mo ini media ngalalong kintin emlong kadang kata ka feelings that they came here for something else but something happened there was long moment sim long and iba dalawang freeze sati kamat kapod tama ko silong freeze medyo film may kuntu ay mafia long kamat kajan na film may kuntu ay silong din kuntu ni tabang kampen lang tengah kampen lang tadi kan siam ni kecil juga kajan lang telur dah dapat dengan aku sudah mesti ada berkat dalam bagi dah ngajak sama harapan berkat pun kata tengah teratur asyik kelam sati Tekum tahi nga iPhone man si meron din nga utag ay baladi bukan ada kapor segi banyak tu lari dan mau ni punte tengah kan long positive dia ada ngam tu nang negative na magada fitla ka jiwa berkat kalau siya ka ba nama findin dia siya kaca tay nasa ka oxygen finding sa oxygen long jiwa berkat na pikatrat tate sahabe te kumta ski ngalayan te dala po hekyan fo te haka kitip ini bahang ni haban climb yung tu final push haka Stein yung bajijan ni mangin push haka summit te mas pa hakyang fu no ipi kali bur kala lagu maki yang mesti no kali ang saka khyan bilang leer tha gitu kan te kalong siya kali tha tanga kusai kan ong ni kan ni jing leer na ni climb Meliklan siya tay ani kan salong siya ka ba riad do taman kius bro sige nang to naman haban kiu dito jumar dan gigiklan ba ni haban kinakilom dan gitu kitla ni haban kiu di jumar tira perkano ni tira bali kalong kawada do kanina marba kawada siya tay kalong bay unpredict kan lada kasnya kawada kawad ni habon one yang sapo ni haban yang second attempt Manawan ko ang manipiyang siya po, manipiyang sisin. Mangaro ali yung sola siya, mamagalo siya batay. Kiyat sa kaluning ang nitry, ang kuwaman lang, di ba tata? Nag-advise lang ang try, ayaw namang mubeda ko ba jay-jay. Kanang bakinigitin, jog ka India, mentahi kasmi, bala siya yung step, ilawan niyo sa mid. But, the miracles yung play, happen yang, amen. Katagan ni El, handa. Kila penting ini, iong ini ba, nilala ba ni client, mental, syempre. Tingin move ako to bajanmit, drushtay, nyong bajanmit, but katagan ka ba kibo ini, ni ang flaban po, kung saan bajan, drung bajan step. Naman nila kiyo, naman kanina ba kiyo Mount Everest, kalong international. The international kamod ba kibo, ki foreign people, ki panay ba, nagilang giri, kiwan ba kiyo you know Mount Everest, this year, 2025. Kumtahi te kibon hagi nonglit kiro te hakato kapo tingi layat lain jamit baro ashmit ni haban kiyo ski an hakato kapo perbasya kyang fo juda samit ni na aban songtat nabal lada pila shong pila lo nama ya jamit wat haro to kapo no pila shong samtia manalang munan ni la shong samtia lo ngari banong kitte pre ngupling ngom pun ya thya nabal ba sisin dala ya thya kabrak pa sisin do thya ya thya jai si jimam tu bani te haban long a week pe alert pe tinyaladi nama ni long pe man te ngala perkara hawai kamien le perwana kiu tu juman ngadong ni ngam bali ngawan hanya baru ibi pai dan ni thya sai na tawi baru dak juman ni langsung ni jangan ngala susong me ni ngala biang kalau siya ka ba ada katang ka ciperkan dan lebat ni ngala pa do ni emo dia mandi perkat kumta kawan me ngathas pa ngadai bal pendiam jadi kepentingan jong try dan nama ba pinsiya di kuntung dan mano ban keren ni siya di dak tu kan main ditanggung bulay yung kepentingan kanina ski hadu ang point but siya pa ang point yung Mount Everest top of the world
niyo na stang sisian ni habanay bet kataro na kamfo ni habal kini niyo na stang na sisian kataro par mga change yung oxygen na marami habday yung oxygen na mga level oxygen siya tayo kalang 10 kalang kaladuna ken tarang idan kam yung oxygen magindeng te masan po yung to te ngala change nga kam ya kwa yun ma chance na marba kan nang chance na mga tupapon ka oxygen kala na mulod te kan kam jinjang ken te kumtahi ngalayan hangtang ngalong ikikipalok jangan ngalayan uwi siya to ngadantang nga bita iwi siya pa itay siya pa kidigi ba kumbaong ngay pinindan may kita kinang yadan naka naman ni guide ibay alam ini ka journey ka jang ibay ladang idan kam kuno ka problem so di maki iban long dan naman niya ka to kapor kay naman min sa sakamal siya tinang layabuan kibriyo te kumbaong ngay pi haka top of the world giban po kung tusan vigilant step review tama nga kampoy loy kindiat nga po isang vigilant step. Amen. And kita ke good news kali Sunday kataru. Ani kasi kumen no, dito may ngunti na ka Sunday morning you. Dana one pie da apoy Everest base ka mo sa check. Kasi niyo wala sa men di ka patringan dapat kali si Sunday. Wow, it's a blessing, right? Kali si Sunday nga kumen niyo, kali kasi ulit mo. Ngayon ko ro siya clear no. Teka lang siya mo kumen. Te masan pa yung nito ipinga at naman ba asiyay ba non-stop here to the obstacle naman kindal ki challenge naman kindal may part ba belong challenge kindiyan naman yad ang katakalin ti jangir man ito ipian minan tak silay itay bagyari ito ibahyalo ito tara ko lang very difficult very challenge very risky ro te siya side ako ng kariyat siya po na napili kigal idan diba nga wala kong guna Itu kita decide and we don't say kawai ke border to the other country and kawai border to the other country. Nari Nepal betul. Tegam tahi masan poi ngamla akan daslo lingkong yo blay. Masan poi hiam ngala syam ngal bang la thanya erade ngamla ashi kana tang badiang sini style namal ya idol ni kita bilang klai. Masan poi hi ngala syam akan jam jingrai. Ngamkwa ala tang badiang lo namang mati ulang thang ni yang ngamik thang. Namal hang kalau lang thai ngang ni oxygen dengan dayang sentali ni thang sa sini tela thai dengan kwa hi na banyang mong kwa hi na banyang tama ko mensiam jangan kadap dari jingkuan namal bo try ulaya lam yang askalindi hado bon na poi sa kliab jong lu kadi kijini lam jong try dengan asyam pinam jingkuan itu shipam but mamlong ni na macam sam jong lu dengan nga ong ben say ko phone macam dun pa macam dun ti si bayar lam yang masih sih ngamla na magla face load ka thal ka jacket oxygen ram tu tengah option shpakta man restaurant tengah ngapoy kum tu sau shpom tengah restaurant tikum tu hi dah adap sau aku tengah sedang men say di phone evaluation tu tikum tahi tengah lah sedang hadu mana semua perbangai itu aku masih tengah phone nak happen sahaja kiti happen keluar bahasa nama bakal ditahan seperti mungkin saya direct gini lah freeze kan nama kalau akan cause frostbite kilang very dangerous nama balik nama kalau ada jauh pun kacing ditah filah akan jauh ini terkala akan jenjang lala lo ban ham kat teng haban long very pikir haban pas ai pakai terkala pas ai terus saya ke phone hadu man jaka welcome to Everest Base Camp kira kami yang show dah pun itu terus semua nggak ingat tadi nggak sih yang di ski pad itu langsung kita langsung tengah orang itu siapa yang ini lagi panjang nama kita juga ada one kan kelana haban dia nak ski nak dia buan dah lain di nongwan ro kelana nanya tapi kalau one pie lu mana itu is very risky nama balik bila one pie nak kum tu kiu kum dia udah kum dia and kalau pie pad ni haban no siapa ni haban itu lah ni face dia syati siapa bakla dia telah it's over tengah belum very alert kadang-kadang je lang jom try ro ay nga kita ni steps babiang tengah ya ski hari on one pie ngam laki let masan pa jom kecik kamen jom tu kata ba ngada poi siya da jate bala yo na ngamal Everest Base Camp dan binai ban yo tanya ay lan pedek siya yeng ro na nga poi siya po tang yo pendem ni pa mo laki siya ta mo da wal gen pen kecik kamen jom ada kata dan la poi pa siya po yo nan wang yo kol bhai le siya yeng ro to inda poi siya kam siya po ina wan hai siya po tengah sukuman ngalang ton hatu kapol ngadal boy hotel tengah lampan ke wifi nanti dengan ni ada dia yo tengah yo kan man phone pa
Jangan apa Melayu Mount Everest yang hatib. Kecing excited je lah hatib. Mana kita memang lelaki kata trik. Oh, bama pati social media. Benar minta. Kata kasih anda bangga sampai nak betul ini hatib. Ngari kamu tu ni ngari ni di sejam. Ni ngam tak hatib ni. Tengah ada itu ipani ngam tak lama saya kerja doa sih mah. Nama saya abang different mah. Jadi pada kerja kasih kayu jadok ya. Kalau ipani lama saya jadok kini kerja jadok dengar ya. Yang tak sama dawan nama saya doa. Karena kelas coba berkomunikasi yang ternyata di bang jadok anda. Tenawan sabi ini macam jadok anda ya bang. Manfaat. Mau tekom tahi ski tak ayawan pan. Teu boleh layalam yang nanti kita bun kita baru stories kita bijing sa bijing mau himo ya bijing game macam wan lah ngapai berkali dia mangan yo le kat kini ka ngan au syak ngan matai syo naman kalong syak ka bang ngapai berkati tarang man oi bhi ka plans ka jo play ka different bahai ka ba PP plan tarang pindan ka man ku slide ka ban sawan Shanya how thrive se juga jingwai di jompi.